lapen contractor to against takali lapen officers to against takali lapen rak against takali jota hutur takali dilitu jadi itu mahutur pakai sistem ke cok ke pasi itu lahai apor pen apor rak akingo kiban nak kok lahai lo asi lapon si pini juga lapelo je ahok pen protan ke lage international day anti corruption day katalog ke lage United Nation Convention 2003 asi pinian ke 20 anniversary lo lage matain koilo pini katalog ke asi mana labor ta katalog lo la song pilih tunda Karbiang lo India lo ta Karbiang lo district ta pinili tum thihek bi program bihek katalog lo sidak pilih tum message kapile kantung tapen Karbiang lo rap handa kapile kantung gela pelo je pilih tum principal secretary deputy commissioner Karbiang lo address Karbiang lo bata message kapile gela pelo je lada corruption do o na puson do na sila soban kapawe dia jiapan nang itum arona tempen inside lo office a process do kasi la so tempen lo legal do la hay tempen nang tum inside ponangi kusi ditum tunin lo la pen la so a corruption kecupang lim la so corruption na bangke inuet dilitum nagrik suriksa mons ba komande pet kiklem chole ki unji kali ladak bangke Karbiang lo ara a section 3 unit ake thek kere pengedan lo authority tum punoi officers tum punoi la sakaddu kabe tum sitame Karbiang lo arna tum ladake chera prinsi la kormuke pe price free of corruption from Karbiang lo district and West Karbiang lo district la district ini ke papai dokusi ni tum delo nasi ladak kopilo kenan so ke nilige non sila hai ke claim ke online tabak international atum ke develop country tum bang in chap esi la so ar ni ke katalon ki bi ponlo ar ni ki bi ponlo nasi ilitum dak landam pui nang ilitum alom je corruption dulote kona bole tum kalukson ke iduk ke plan a gef bang non tanang tum thengwa piglu nasi corruption abilu tutan ke ilitum sakuri corruption ke lake okol mane a contractor kam claim credit dele la so corruption kali dake dili tum to elo lake mane ason jobo la da sakuri ki chok che la ta corruption lo favoritism ame thang amli pan kam chi pila la ta corruption lo ame thang ni pan sakuri chi pila la ta corruption lo la pen itu to adonara pan chi pila nepotism la ta corruption lo under article 19 Indian constitution la ta corruption lo asi corruption ke la isingat kam claim credit petang credit le corruption kali lagi nasi lahai kadum kawe gitu ake chok jelong ili tum pe chok dai pulote la bangke Karbiang lo rat tasi conscious na po jela subangai tonai anu tinda dak cerap din tiket lain tontelo alo te tum develop bangta uniform po chain bar po sitap piniani ili tum ke tekdam lo ke la phelo contractor non piniani ke ave pin le pudam sita ake chok che thang na dawi lapen adhang ajil pitum kam chulong dun sitame abil kelong le sike om nonta sakurita kelong le sike om ili tum bangket ba mane dur phanong si interview pipe depen sakuri long lok mute la phanket tong rinji sitame la authority tum mane adonara ba family company putan ke lake ningi dun delu nasi lahai kadung eta corruption lo nasi lahai bangket training pulote Karbiang long kadung kami kete ra long lut salar romasar kirte katu kami ilitum cerap prinsip pepana populo kasi nilitum bini la program pidi hek lo eja kong kami apa sih kasi di corruption day mana international corruption day 9 December ke itu kita talam dulu kasi kerem ke mai ke alam ke lapuan cholo kasi ke bang dia nilitum kaplek alam ta cetan digna kasi lada sistem alam ona ke sistem take jala department all the department under the control of Karbiang Lo Council jala department la tum lo ke respondent dolo la pen answerable do malo la so kam chok chidet te answer ki pinai la se answerable do respondent do dak prote la tum cell do monitoring cell do pi kasi so cell te la tum anan do along pen lo ke ta ke central scheme prote patu principal secretary si monitoring cell lo ke la ke alang si dan chairman ko la so system mangla asi la da ka bang ke authority to bank chenglo apu ha abera level ta lake landam vega ko ta assistant do elo ache dak isia kam nili bil bunai prote nili engineer nili bunai de lake kesiar si bunai asi dake are responsible ke respondent hala tum dalu indut kesiar banga laso kam tangwa tangtima stanon ke laso si tenglo akam la amdel dak bil bunai bunai de sa ba engineer ko itu bil bunai jo itu bunai ko
Así, para que engineer chine lo lagi. Tapi langsung sih, sistem dampom po executive engineer, account branch atau langsung dampom po. Tapi junci ke authority lo, je approve all lagi approve lo, nah so bill ke pass lo. Hala, CMO, hala angke kam lang dapat ni lo. Je lasi assistant ko boleh lo bang, assistant gitu lo, peon, cukidar. Dan accountant, engineer gitu loh. Kasi hasil sistem mo tumi ang lagi respondent lo tumi lagi answer pinampo. Kasi ang ton talaga lang pen mission dia pa, transparency dia pa. Kasi ini anti corruption lagi transparency pa lo. Transparency dia pa ke integrity pa ke authority da account ke tanson ke kali kemana lah dan tok kita nilang lah ho tak dia kam bina. Lagi alang itu ta interior apan ke alang tunda lah nama ko athema berat kacari pun terlebih berat apa sih keklaim bilog pindah lo lagi. Nasi laso bang rapo, tapi laso bang kacok je, dia laso bang kacok je. Mana authority, deh mana EMO, CMO, bah mana engineer officers lo. Lalu konani itu company defect, technical defect pen kam, komanya pen kita klaim tu kok tahan, son tu kok tahan. Nasi halaso officers tu, halaso CMO, IEMO. Hala kam ke lang nam ke lake nilihin pen ke tapi nagri suruksha masa hin ke nagli active uru kam ke lang nam ke nagli pan nang dep nang dulre gitu taki nagli kam se ke lang nam lagi nagli ada prank tulpo 1 baji 3 baji tulpo kam tuar ke lang nam ba ale ke bang engineer ta ke bang tu lake nili tum nang tumhan appreciate nang kuri de lagi nang jurore nagli kam se lake lang nam lagi dan ye 2023 9 December artikel lo tarik lo masih ini Army bangke international anti corruption day India bangke masih labangso Army nakile lo masih ini tu la nagorik sureksa monsahin pen isi bihek cihek program pinili tu kita kolo masih itu ko observe dulu masih dat punya program kepikiran pula puson ke awe ate dat Kisumana alam dulu pakai uji penutan deh, lagi ini tunci ni lo, kasih ni tunci cek, kasih langsung program pakai ratan lo ameses paling lo, kasih video program lo ni tu, nagorik sureksa monsoi kasih sih ke bangga lah pelo, jen lah 9 Desember ni International Anti Corruption Day ni, itu Principal Secretary bang isi ameses PG, lah pen aku Deputy Commissioner Caribbean Law and West Caribbean Law, lah bahani Deputy Commissioner pantai ni tu, langsung ameses ali isi tu lo kasi ameses bangala pelo ni tum ki toke number NSM 2023 PS01 kasi difu dated 9 December 2023 to Principal Secretary Caribbean Autonomous Council KCC difu subject observation of International Anti-Corruption Day on 9 December 2003 in Caribbean District. Sir, with reference to the subject cited above, I on behalf of the Nagorik Sureksa Mons NSM Central Executive Headquarters Hirni and District Karbi Anglong, Assam, at the very outset, convey you of our heartiest thanks on the eve of the International Anti-Corruption Day, which is being observed throughout government office in the district of Karbi Anglong as the sensitize the general public of the corruption-free governance. This is a step forward daring to observe in Gov office while rampant corruption in different forms prevalence in the district and whipping out this manage is truly a difficult job unless the general public and different student, youth and social organization join together in the fight against these ills. That sir, ek gula je ahopet lotan te lage International Day Anti-Corruption Day katalog ke lage United Nations Convention 2003 nasi pinian ke 20 anniversary lo lage batain koilo pini katalog ke nasi mana labor ta katalog lo naso mo ili tunda Karbiang lo India lo ta Karbiang lo district ta pinili tum tihek bi program bihek ta katalog lo sidak ili tum message kapile kantung tapen Karbiang lo rap khanda kapile kantung gala phelo je ili tum principal secretary deputy commissioner
Karbi Anglong address Karbi Anglong phata message kapilik la phela je lada corruption do o la pusom do la sila so bang kapawit dia chia pan nang itu arona tempe